namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Hayi yena mntu of course ta hi khevela hi Mthimbane loyi nga ta hi khe hi n'wi linka kahle ka tlhela hi to na J John and also Metro Beats, maybe van'wana nga tlhe va hinta dende but they are the main ones and stuff like that. So ku ndeka yini Master T? Yeah, so Mthimbane wa ku humesa an album called or titled Xikwembu hi Lweli, as you can see kwalano. So yeah, loko swa ha ti ta ni kha ni hi landzerisela ku ve na beef mi nga suka hi suka ka nsuku swa ma F whatever, as you can see kwalano if ka tsela ku Mthimbane o ri so ni swi ku yini I would say question and stuff like that. Yeah, aka komba tinambara teto kwala a swi komba a kha a moka Mthimbane in terms of the numbers and stuffs. Laha hi nga fiki vona Mthimbane a fika tsala comment yo karhi ta tlhela ka swo swi ku yini mi ta swi twisa ku ndleka yini, but a hi fika hi vona Mthimbane a fika kombisa ku boy swa ti-numbers swi fana na ti-award. I don't take all that serious. I'm not interested in many numbers with music that lasts for a season just to make people dance. I rather make music with less numbers but heal many lost souls, broken hearts and confused minds. You can make numbers but I want to make healing. You can win awards but I want to win respect. You can make people dance but I want to talk to their spirits. And there is nothing wrong with what others do. I'm just saying they should be careful. That's the difference. We are not talking. That's the difference. We're not walking the same path more, especially when you know who you are and purpose of your existence and stuff. So, Madam Timba. Okay, wait, it's a lance. And yes, I still say be careful on the record label sign. Some contracts are evil, mixed with blood sacrifices. When they give you a contract before you sign, ask them to give you time to think about it. Then use that time to pray on it and guarantee God will show or tell you whether the contract is safe or not. This of course Mthimbane nga fika kombisa swona kwala before ya ka risimu ra kona. Leswi nga kombisa swona kwala Mthimbane kwalano and stuff like that. Mara na n'wi kaneta Mthimbane ka timhaka tinambara kwalana yi kaneta yaleyo. Ku hava munhu loyi a humesaka album a yi humesa just like that munhu i lava ku endla mali. Without numbers you can't make money. That's it. You might as well not take booking se loko ri sweswo vhele loko ri sweswo loko ri does not care mi ko mavunwa sweswo o boha hi tinambara Mthimbane a pfumeli ku tinambara wa boha hambe hi can. I remember that time loko va kha ku compete like hi ti-views type projects to be specific, not the beef out of mess. I should namula almost songs can I namula and stuffs. So number important number samale and stuffs. Yeah, I've written a section before and J John and also Metro Beats. Let's go. I'm not a fan of hip hop or whatsoever. I'm not going to like impala novel and discover a track intro because I'm not interested in hip hop. But kuna posting I feel it's a lot of within agree na no I do agree with what he's saying. So mara over the car sim le jeta ke shikatsa ino ke la bola. Sure. I belong to God. Elesh. Sure. Guys, if I'm start the music industry, I'm not succeed record label, I'm the signing of contractor wrong. Let's go. As you can hear, I have a stock and go along with the Magatan record the listed thing up on Namasuka Lawa. Mashutanama, Lishon, Surostanama. I know what disagree. Lumkumono already said you or she was doing whatever class in a but Luguru ile answer tanama liu car can benefit marla disagree ko maga yu yena sa lola ngopfu swa vu devil na tingati lo swi career mahlweni but let's go.
Yeah, sure. Na la misaveni swa ha ri tano a ku lavi u va Sure. stupid. If you artist u fane no dyondza, don't be quick to shine. Mm. Un'wana ti-contract ta ngati, don't be quick to sign. Mm. Like majita ka gasa masanya ti-deal na Sony. Sooner or later u khavare hi xinyama u ta va lonely. The same Sony Michael Jackson a nga take the vet. Va ta ku byela za mhaka ku ntluliwa hi ni vet. It's better ni va local artist than we no va broke. Ni screama Jesus ni nga stop until the day I choke. As you can ku yingisela that line we can all hear what Mthembani is saying here. Yeah, we can all ku ri kahle it's more like swi endla ngopfu as more of like the accusation sort of hi nga swi vekela tano ku va yisa lavaya deal leyi va nga yi sayina leyi yi na vudevhele xikarhi like ku na ti-warning tin'wana i vheta xi twa ku warning leyi yi ri yini. Let's try to listen. Warning i vheta yi twa ku yi ri yini ku munhu lowuwa hi side ra yena i zama ku va kha a kombisa ku those deals a xikarhi ti nga va ti ri na ngati xikarhi leswi a kombisaka xiswona hi fike hi va hi kha hi swi yingisele karhi yena enda a nge sayini ku na section yin'wana ku mi yi twa loko i kombisile ku yena a nge sayini swa thyaka a nge sayini thyaka. Let's go. Until the day I choke. I didn't say ta vona tilo untwisisa shaka. Mara ni believer ka Jehovah, never join a taka. This is my story. As we hear today kombisa ku yena a nge join thyaka lero swo ku va join thyaka and then ku hi side ra yena la wa zama ku kombisa ku va nga va kha va join swilo maybe swa vudevhele and stuff like that. Hi leswi a nga swi vulaka risimu of course loko se hi vuya ka yin'wana tipost ni vona kha swi kaneta but loko hi kha hi yingisela risimu leswi a zama ku vula swona ende vanhu lava ha ku sayina ka Sony i vanhu va yi two. Sony straight va tiva i vanhu va yi two ku na J John and then ku tlhela ku va ku ri na Metro Beats vona va nga sayina ka Sony exactly la xigazini. I just throw the punchline. She said very hlulani loko hi ya le hansi le Sherry Bro said a nge sign na Sony as if Sony a vala ku n'wi sayina maybe a humese proof Mthemba ri ku himpela Sony a vala ku n'wi sayina a humese because tshama kha vula ku hey ri vala ku n'wi sayina swi ku yini maybe a zama ku humesa proof I think hi vona I think so a humese vona ku hi tshame hi vona proof ya kona na pfana n'wi twanana I'm not really a fan of hip hop but na n'wi twa minkarhi yin'wana a ku yena nge sayini swa madevhele and stuff so a va n'wi terini so I think minkarhi yin'wana a nga humesa hi kota ku swi vo swi swa kona. So ku tlhela ku va na post leyi Mthembani a yi responda koko a yi responde swilo lehinyana swena but a yi tsale hi nsuku swa ma-F kwalaho na fika kombisa ku kasi loko munhu a sayina deal ka music swi vula ku ri u khendlile or u xavisa moya kumbexana mi twa hi nga ri a swi possible for Tsonga artists to get recognition from major deal labels without the devil playing a part. It's 2026 bro leswi of course nga tsala swona then Mthembani a responding lafa kombisa timhaka ta ku don't be fooled by people who are commenting hyping you when you crack jokes and ignore reality. At the end of the day artists they win and you need to know how the music industry operates these days. Loko u huma kuma deal ya record label ask them to give you time before you sign a contract. Go home and pray on it. God will provide an answer so you know where you are getting yourself into. Minkarhi ya makumu swilo swo tala swi devilish maswo twanana swilo leswi Mthembani a nga ku saleteleni na ri u yingisela risimu yena swa ku yena i zama ku a kombisa ne like he's trying to insulate kahle ku ri loko vanhu va ze va joyina laha va joyine swa vudevhele hensi yena a nge joyini you see hi hanya ka minkarhi ya makumu swilo swo tala swi devilish evil and demonic as you can see. Pray for every decision, don't let excitement leads the way but the Holy Spirit of course a nga fika tsala swona kona Mthembani so leswi tlhela swi tisa that question ku yena va n'wi disela ti-record ta kona na a yo n'wi tela vo Sony or those big companies na loko swi humesa ya hi nga ku we are going somewhere loko ri himpela i reject na ni swilo leswi tana mali laha swi tiva yena Master T lava ku fumbela mali loko i fike sayina lava ku fumbela mali yo karhi so a kombisi na Mthembani la himpela ku ala ku sayiniwa kun'wana ka record ya matimba hi kota ku vona la at least hi hi ya somewhere sa tlhela responda Mthembani ku na post a nga ve a yi deleta ku like enough ni kote ku va ni ku na un'wana a ni mentioning so loko munhu a ha ku mention swa koteka ku post yi nga tlhela i still wa hi kuma hambi yi deletiwini
like swi possible ku a yi delete possible but loko ku ri ni mention wini laha notification ya ha ri on, it means I can be able to open the same post. Ya hatla yi cancela like this yi kombisa ku a ya ha ri available, but with a skill na kota ku va fika ni ba pause la. Okay, let's go. Ni ta yi pfula laha ni kota ku hlaya swilo leswi hi vona. Swi possible ma swo na kota ku yima laha ni kota ku yi cheka. So fa kombisa timhaka to there's nothing wrong with ku sign under a record label. What you need to understand is that hi hanya ka minkarhi ya makumu, ku sign hansi ka record label a swa ha ri safe these days. The devil attached himself to a lot of things with a goal of running the whole world. That's why you see a lot of brands, there is a picture that symbolizes the devil as a graphic to stylish the design, even stickers in cars and energy drinks, etc. and stuff like that. Leswi of course Mthimbani a nga kombiseni ka swona kwalaha. The way evil is spreading so fast, sooner or later while we are unaware, we might find out that playing your song on radio is against God if the devil runs it, or playing your music video on TV is against God if the devil runs it and stuff. Leswi a nga kombisa mara hi Mthimbani wona I munhu wa nhlamba no wa swi tiva. So like maybe kumbexana loko ku ri maybe na wona u nga ri munhu wa ti-beef a heta yi twisana ni mhaka ya wena. Loko mi languta mhaka ni fike ni yi langute hinkwayo, Mthimbani munhu wa tinhlamba swinene na ma ti-beef. So a ni tivi ku sweswi aligned with God na. Let's just be honest. It can't be aligned with God. Hi ku Xikwembu a xi fambisana na nhlamba na swona. So yi hundzuka hypocrite. And ha lava na mhaka yo i humesa mhaka yo kombisa ku himpela wena a va ku tele va tidili na ta le henhla hi swi vona. Because nkarhi wun'wana swa endleka kuma ku swilo swo ta from jealous, mi kuma ku swi famba layini vo boy 7 dzanyani so mi kuma ku swo endliwa through jealous. So at least provide something. So leswi a kha repeat swona ku ri mara a kha continue a nga ri a swi bad, u vula ku a swa ha ri safe. Leswi a kha kombisa xiswona kwalano and stuffs. Mthimbani, but mina ni nga ku yini, mina I can say in terms of vutomi mina vo swi ri safe compared to ku maybe ko khari. I think it might be safer and stuffs. Amalini yes, amalini nga biyo ya famba post amalini yes kona me challenge ya record label kwala ka mali. Kwala ka mali ntsena yo wa biwa la. Wa biwa la. Wa biwa. Leswi ni nga swi vurisaka xiswona and stuffs. So kombisa ku hayi Satan wa ha rana music swo ku na yena Mthimbani wa ku influence Satan. Loko swa tinhlamba swi fambisana na Satan, because I see him writing here. Again I repeat, there is nothing wrong hi ku sign under a record label, but these days a swa ha ri safe. The devil was a prince of music in heaven and God didn't take away that blessing from him. He still runs music industry even now. I swo i ntiyiso Satan xi rhana music effect yaleyo na Mthimbani swa ku na wona wa influence swo tifanela sidile famba sayina leyi kuma mali leyi no bola. But yeah, leswo ya mina loko ni languta hi sayiti ra mina no vona vu jealous nyana. And yi jealous yi va yi tele na yin'wana ngwe yi nga ni sendela ti-clip la a ni hleke ngopfu. Ha ri kona ku na message ni nga senderiwa Annelisa Lethole, mi ta famba mi khomiwa n'wina mi ta famba. Ha ri kona ku na message ni nga senderiwa Annelisa Lethole, mi ta famba mi khomiwa n'wina mi ta famba mi khomiwa. Hey, yihlekise go just for vibes. Let's play it. Yeah, let's go. Hey, Master Xitsonga. Sure. Na tinqambi ta ka Gaza tin'wani to hlayanyana ti nga joyina vi-Illuminati. Ni nga ku hlayela tona. Wo sungula is a Benny Mayengani. Benny Mayengani is a big Illuminati. U joyine vi-Illuminati Mayengani. Yeah. Wa vumbirhi ku fika ku va sign free na yena u joyine vi-Illuminati. Yeah. Wa vunharhu ku fika ku va mfana loyi Bliss Boy na yena u joyine vi-Illuminati. Yeah. Wa vu-4 ku fika ku va Black Myth na yena u joyine vi-Illuminati. Wa vu-5 ku fika ku va J John u joyine vi-Illuminati. U joyine vi-Illuminati. Wa vu-6 ku fika ku va mfana loyi wo hetelela loyi va ri mani loyi mfana loyi va ri Metro Beat. Hinkwavo va joyineni swi ri
tere ku vuya hayi hi leswo loko a bukeza subscribe a ta kombela mi teka subscribe. Mula mula kata